program eji abari kugikunda kituri kurabira hona kandi nchereza tangere mutahi wanje na nabandi abari kuyija ahapana nyenda okusima management abo gumanetereza mu gishobu tukabasa kuyija tukagire twabagana na nabanya Uganda na niwe Innocent ogumana otweta kugira ngo agire itafari eri twateka ahankora na ihanga rito nibanyeta Simwe Douglas ibingira ndira kari umuntu wa burijo binje nibanyeta rwani rihanga ryawe abari bari yakwisuka ahandi ninja kurengera twenda program yacu. Okay, sebo nabashaka okay webare mutegeka nsaba program eji kandi nanye no kwakira panelists bagenzi banje garasitwire hamwe mu struggle ntibato hamwe ubwire bona tukayihayo kugira ngo tuteke ho bwire bwitu tugambira abanyayiganda babatake change mbere kweri nabo bakayitegereza kurango ihanga rito arihindura nangwa bamwe mbateka ngo abamwe nabasa kwita enemy wihanga konka nito tukusinga yukundi ihanga rito aho kuba amazuma higa kuba gari tugagamba kana nebishuwe yuko babiri naho tubigamba amazina ni Tracy Robert kandi ni ndiko mu kibine cya FDC kandi yabinje n'abanyeta ambassador y'abanyijirwe so oryoko nyijirwe oppressed majority abo kani mango abanyijirwe no binji abone nye kubazwekera mu region ya Western Yona bakira karuru so akaruru to kweta akaronda kure kano yihumbinji bari y'abanyijirwe ushara modiro tunyoreka nte yamagaragaje abantu bakwito kutahumbiri uteka hombiri kugira ngo abanyayiganda babaje kandi bazo marwaro bashanga yembazi bazo mu mashomero bashanga bwegese burungi bayeza kushoma abana bafunemerumo so ebyona ntubikora kugira ngo Uganda yitu tukaje enjoy yinjiramo tukajishemererwamo abwa hatina nabana bita barije bashanga ibonire. Okay, yabare Robert Tracy ogwe nalgo mu kibina cha Forum for Democratic Change hamwe na Simwe Douglas ibinjira panelist wetu wa hano ya ndashikeze tukurataho anza kwegitwaho ondisho muntaku rw'umukibina cha National Resistance Movement ajona reba speech ya president wihanga yeshonga bwachiya cyerwa mukaje akonka turuguza kutandika program eje nyenda kumanyisa kama oyagambisha ibiri yishashisha ya choka ahidi gambira ari kari una maririza kurjira updates z'ibyo nitunga dukutandika program eje yenda kumanyisa ngo iwori murebe wa GNTV nutukweta na rukundo mpango okwija kutwagira hano ya aha King of Kings team gospel vimba ikirango kujija ohagire ibirabiri na munana hakwezi no kwa munana 12 abirnebiri zakuba ryizoba rya Sunday shaha munana hano ya akanisa ya King of Kings twegiteho tubase kurwaninjira ningashikurunda nebintu birahwere abana baryo ko mucaro abatabase ko nbaza ayishomero abo bintu bitarumwe nabo umurebyo harumwe bitabo harumwe ucumu harumwe karamu harumwe uniform na nebindi akasenda kuturarundane nzakatwarira abantu abo abakwetenga obuyambi na munonga umbintu nkebyo nabasa kuba ningamba ichifureki ningashe twesere gospel mega digida ekirabe kitebekanisibwe team gospel vimba kitirwemu akasente abanywani bitu aba Ihwa newspaper San Diego Gorilla Safaris abonu batiremu akasente hamwe na Fear God Safaris nawe atiremu akasente keye otebirwe kine Pilawo nawe atiremu akasente azengu iwakorizo umukivuru Pilawo ne yawusha hamwe na kajuisi akokushendekereza Pilawo ejo so rebe kangu wasakono twegitaho hano ya ibirabiri na munana okutahamne 15 zoka utakaferwa kandi ntaza kwa habeshongozi abakama 13 fa culture groups 5 hamwe na dance schools izikurenga muri 5 twegiteho ozo hajire abanya-Uganda na ihangara wase kutenda ombisho aturufutandika program yitweje ntwenda futera touch ombigambo bya president Museveni achirona ganire shahezi achona gamba ibyo bifa umwihanga yakandika zikuza kwa shaisha twaho niyo shonga bwaci yacererwa aha TVs cyoke abari kutandika shahidi ombimwe ebiyagamba yaragira minister w'iyumagara Jane Rosa Cheng ngo kintu cyo kujema abantu akiteke mamani kandi akijeme abantu
abatakwenda futezo bukatu bwa COVID-19 abo ninjahine cyaba planning kire cyo kana jirango rusa cenge jiro kuwakira orebe kengu buri mwana wena buri muntu wena umuyihangeri yabasa kuba natunga akakato ka COVID-19 ikindi mbije ebyagamba yagamba ibyo mushuburo mu ihanga ngo biri kurunji aho no yahere cyo kurebera hagira ngo Uganda prisons wa hatine hinga tons z'ibicori kure ngo muri umutwa so iyo mushuburo ngo bigenda kurunji kana nemero mu ihanga mutakagira cece nza genda kubagambira ho bimwe bice nabyinji agibi ebyaro nayo yagambaho nane byari naza kwendera nabyo akonkandi kuzafutandika kandi akene Douglas ubazoterere mutoke kurujira President Museveni ebyatwire nagamba nebyagamba hati entanisweringa yewe simsa Innocent ogondo muronde abakutereba ninyenda kongera kubatangira kuba nibo watwegita TV itu niwe ntukutangira kandi nanabashiriye no bareba ochisinsa president nindeba shiriho nagamba nimwe ntwenda kubasiba ahabo bugumicerezo gwe kikachahirwe obutwaheruka TV President Museveni akagera ngo twese n'inkobaza hame obutwaherukaho agaja ati abanyayuganda ati nanye ati nyine kinkubasa kukora twonke kinkubasaba bine nkoba muzekono nangu yakora statement ndizo eyanyigiza abanyayuganda nanye ndi umuryabo yajyati abarabe batakubasa mugata ati ni impamvu mbe yongira twonka abarabe batakubasa ati muri muhogo ariko nabentinganiraho nango inyuzuka platform ejo nkabanye naho sinza Robert ekintu cyo nakizumera hariho umuntu umwe wari nari mu yanje ati President Museveni abenatira ubuyaga atabenazana atatabata kimanyise ombito yone byanshemezerizo statement ejo yajigarukamo yagikora kiri yagera ngo enkoba muzahamye itite ainari ndabo mutabu n'umukasese abantu bambaje ngo wena hatari yo katuri President Museveni tokamanya baba kaba yizana ka solution ko mutana hariyo abo kwa amazita burkasese noraba ahapampu shaisha aksheboshani gange ukizagaruka ndakika 30 shanga bayonje hinahinda bire ngajantere kandi gere ntugwe rukona ntukunda abeni ngaruka yo mutawuni wene kunywa habo kuba mbene ndeba no barumu hana basa kindu kubasa kunjire garuka nasanga henjiro shinchi kun so abanyayuganda babine kikacyango bana Innocent n'abakutureba kugira ngo obumwari yo nabasa kugira iki yagamba kongani nyenda kubaretera amakuru mabimwe abakubasa kuba mutaruhurira yagera ngo umuhogo abajine mu gihami impamvu obviously tumwakijine kandi yagera ngo tayine cyari kubasa gukoraho ensonge nkure yagamba ngo orutaro rwa Russia mwenga biburo kwegamba ngo byabire buriye na neri izoba tumwe nukwebya ababiri ine cyahinduka mutakajya ngo inamakuru agitwizana gagaruka hose anga yajyangwa amazita ngaza kweyongerera na kimwe no kukiraho yajyangwa embera neza kongera kubandi okukiraho hari cyari kubasa gukora ki ijya kubasa gukora konkani nenda kubagambira inga kubagariza mu masiko ngo kututuye ntubagambira tukugira ngo embereje netwicereza embera President Museveni yari kugamba tukugira ngo yego mu Uganda yumva icyo ntitwicerezana nacyo nangu tuturukuhagana ngo rutaro rwa Russia na Ukraine tine mberambe irwagisireho omahanga ga Africa no munsi yone but our problem has been the planning of the state in planning ya government yit Innocent na nabarukutureba niyo twine nayo buzo nitwicereza muri Kenya ebintu byeyonjire twicereza muri Rwanda ebintu byeyonjire twicereza mu East Africa na no mahanga gandi ga Africa embera mazima yote nunje yanahereze cyo kureberaho cyabungereza ariko ati iyo bya amoro namazima na wabo yinabanyabuzaro kwa heru bagambera ngo embera ati tinunje ejo nitwicerezana nacyo konka ko kuranzi yo mahanga gaganda gari yaganyigirwe Innocent
noreba ngo bo bine abebembezi bino obusasi bw'abantu babo abantu tubari kwisha ha TV abebembezi kugira omwagogarizamu abanyayuganda amasiko ningo kabaje turiyo tutekaho plan ABC okaza kubagira uti bantu muze kurya muhogo kandi yo kumanya ngo nayo tibine bwana Innocent tutwire nitugira ngo owekitini Samini imwe bakutureba owekitini Samina yabira tashomere hari bari kwete bugwerezi Innocent bugwerezi tina kubasa kubyete kugira ati nyowe ni chimanya kwe tugereza nanga nchizagwa nichigwa bugwa kunka numutekwa kuba mwineho measurements ezimutire honkihanga nicho bachara kutera ho za ministries eza disaster and preparedness kugira ngo kwa kugere cyagwa abantu bitu batetebekanise nitubasa gukora hoki necho kushwazana kushanga umwebembeza naza TV mwe bakutureba akabagira ati bantu kuyagamba hacho kushare mihendo nare yakwata namwe yenda atsharemenwa ayibira tsare emihendo y'ebintu akwata hamuno hato umuntu kandi omuntu entazi yeteye yonjiri nanguna ne yabira ino mwene basa kubekozere ki efiyetero kunko ryo no mujete nyonka government tina kintu kubasa gukora kandi nyine ku making sure muna nemisore yimbire ninkwiyo naguma ninjikwiyo so it's just to tugamba ngoko no kukama ente eyo dar kuhereza bigira ki bishu naniyo nimbagambira okitini Samini mwa bakutureba Amina yabira tashomere bwana Robert Nokimanya akasigaha ezibari kweta reserves eziyatira kugira ngo abanyayuganda ko remember our country being a landlocked country Amina kachiranze yaja tkonkashi amashitagita garukora abakenya kwa kubaho buzubu yagira tinga reka nyombeke ezibari kweta reserves ayabira tashomere abari kutureba ninyenda mu nsasire tukugira ngo niturabya amabebebezi amisho Amina kakome omucyakana P4 on record akebembera ihanga rya Uganda emyaka 9 Innocent aha myaka 9 omu district ya Jinja akasigamo reserves eziri kubika ritazi millions 50 zamashita kugira ngo kandi remember by that time Uganda ekaba in population inji etari ngeyerizo because Amina Museveni arikuza kwija katushanga turi around 12 millions so chimanisa ngo by 79 tukaturi around 10 or 9 millions watire akazi plan injira yagera ati in case haba hobuzi wakana planning according to the population yateka ho reserves ahindu kugambira imwe rizoba ababashomere abine za PhD abagire makerere abagire Dar es Salaam bakashoma kubizire bajangwa ngwihangere na reserves zo mwanya bwo kugira ngo tuwongereho bazi gusa myaka bana abitaho kugira ngo because kutwakubetu ezamine zitwashangireho kunoja ngo tuwongire hezindi okajiro tati ngomwe mu district ya Kabare okata yezindi ukakwata ngeya Fort Potro okombeka yezindi nchimanyisa ngo twakubiye twino mwe wamwina bebembeze barunja bari kuplaninga twakubiye twine reserves zamashita okushanga mwe eziba kweta shock absorbers amashita higakubire kuza kutunyigera gatyo tukabe ntubatutamburire hamezi ungayindi gambira imwe abakutureba na reserves zeze zitwabire tu owekitini Samina tashomerezi yatusigire nye ababa bakazuguza baziga nanguna nabaziguruze ne bakonfessing Amina yabira tashomira imwe abakutureba akabana akundi ihangariye to the extent bakuyabira ranzia aja tateceranye gihanga ntire nimbaga ntangwe naburo mu speech ye nakiga naye kwa Samini hine numanya wa mini tamurugakano ya naye uzo muntu w'emyaka 3 na mukago kiriyo noye kwa so mushiza yatekire emyaka 9 kandi obwe mwabene mu Rwanda samanya because owekitini Museveni najera ngo Amini kuyakwasira atengo nguwe yagera hunkayi omukishaka kuza ku mu Rwanda so kimanyisa ngo Amini kuyabira tine na nobuzuwobo bw'abahekera abahemba gutegarisa kana basakora byingi kunkaka bayino rutaro rwabendure twa Tanzania kandi owekitini President Museveni uri yabira hata na ari mureba TV nayo kwasango bimwombiya muremiso gukora ngo Amini akozireki ari okimwa bakutureba ntwe nimbagambira aha myaka 9 y'owekitini Samini okumango akakunda Ugandeji akabasigira hoteli kukira yo buhango no ya Jombe Kiremanya
arikuza kutaya isa choga akabasigira hoteli ya Serena na neri izoba nyendo ngambiro mutaya bayine miliyoni 8 na neri izoba baba bamazire imyaka 36 parliament bajonjize bashara buri cicweka yona nharikayo MP hato no kushaga muno bashaga president Museveni kwa kuba naza gukora nka state of national address no shanga hat Serena bakaragaye konga batwire mbakoza Serena ogwe namina yabatakozereki ayabata shomere iwari no mukari yona atureba TV yawe ejo TV ya karati ayabira tashomere no wechitini samine no yajeresera agana akunda munonge bukonde watire arukuna munongo kutere bukonde haza kari echikonde cha izite Muhammad Ali ayabira rina chinko mu kutere bukonde kuyagira tukunkashi atikaninza za bungereza nkareba abantu bareba bye kishani atabenchi twa hatutakukireba bamjangu manye byoma byawe byoyine ngwebye turi kuwasa koraki ninyenda kubagambira sinsamina yabakomero mpifo akaragiraho yajate chikonde cyo wechitinza Muhammad Ali bataka kitiro ninyenda kumurebera hakarade TV bakapakire byoma kuruga bungereza bijaha nerizoba nuko kwesi mukori yono tureba TV yawe yakarade ogona yabatakozereki ayabira tashomere amino wori yono gambo wechitinza president Museveni no wori kwekwasana nerizo orachimanyire bishikwa na Robert munanete za Felicia nezo kureba gakaga ryamana gamini so ebyo bibye bimwe biturukwiza kumwishuka una nebindi byinji mwampereza program eji ngombe gambe tubasa kugihereza kuko president Museveni necho kutangaza real kuba nakiza TV akajatekiza ubucona atanamini ito ntwenda kubuzo myaka 36 niligasechi ni planning chiwe yokozire eyotiro because ati ngaturiyo tureba Kenya riyo nezo mukaruru Rwanda innocent Kenya riyo nezo mukaruru nukwetebekana sachi ihanga ka Uganda yirkwine nitwikirize bye bizubiruho entaro za Russia ziruho Kenya riyo nezo mukaruru embera neyenda kuza kongera kubana by the way kurujiro kutukureba bitwe kaba analyst neijana kuchira neija kumampango kuchira Rwanda innocent kunka kihanga nkabebembezi bitu mutuplaningire ki nibihe bimutiro kugira ngo ejembera kuyakugwa bye bayitebigwa bitaraze abantu banje ninjija kubakwatira hondi no kugaruka ativo kabagambiro tumanyana mureba nakaruru ka Kenya otumanyana mureba n'urutaro rwa Russia and so what amahanga gandi mwa bakutureba gariyo ngayamba abantu bago gariyo ngabashashura za school fees gariyo ngataho subsidies abintu ngebe bakuyobisoro bariyo bareba ngo ba ekintu kirukunyugo muntu wensejo bakiya konkitwa gitwa omwebembezi nko kutusibire tumutegerize twena yiza yagaruka yagenda akyonko kuyagenzire buriye yatugambira ngo tinde cyari kubasa gukora so inichi analyst omwe kandi mureba yajati nyotinjireba president Museveni nangu nabaza namugirire cyanaga atabo kubanyokuruga kinana na mukaga ndura ni mureba te byagamba nambwe nanye kunayetegereza jo mu statements naronda mwetsia ekiri kubasa kuyamba umunya Uganda oyihireho kumukinika na no kumushekera ninje usheko wanu obureba president Museveni izo katugambira bwito tamiye nkoba watujya bwito nkoba zitu tuzahani kuko nicyo kutangaza bwana president na nabandi bamukama wanje ba minister bawe boti ba enkobe abanya-Uganda bariyo no bafezara abanya-Uganda bariyo amajitano bagagura habe abanya-Uganda bariyo buri kimwe kibanyigire ne bareba minister bawe convoys dar kucende innocent niyenda kugambira necho busase kiturareke kukigamba tija kumantukeshongora everyday kushanga ngo muntu yakutizire ngiwo komenkoba nakoze sa billion zibiri burizo nekintu cyo kushwazana innocent nikirinka ninjera kukigerageranisa n'umuziri ari kugira ati bantu mwe bana banje imwe mushitamuka muryempate reba musibire ebihimba musibire mpengere embera tunungi konka mutuza kuba muryaho amakuru gakisha Robert ngo angushimwa yabagera ngo embera nimbi ngo asibire mu bara nashengera ngo yasiba rya hamisto yenyama akigaruko mukamuhurana nuke nyama so hata nicho president Museveni ariyo natukora president Museveni atugambira tembera nimbi ati nyine kindakora rutaro rwananga kuko we tureba asente zo munya Uganda ariyo nayongera kuzikozeza yes nitwiciriza ka president ovia sayine kugera privileges konka reka tureba hankobe zagambira abanya Uganda eze zabagize ngo besibe nawe tuzirebera mu state house nawe nacendeza hankoza yesente
abo kuba nikitutangaza ito abari kurebera ebintu hari kushanga ngo esente ezo zona nizigenda konko munya Uganda we tine okwanyigirwemu ombwebembezo ogwari kuherezeze sente innocent ogwari kwemereza aho ngobyo wanorewo ushekona no kuyaba shitani wanoreba ngo indiduwe ejembe atari kujimanya President 7 tuchimanga myaka 3 na mukage itukureberira obviously takagura gamutu gwa sabuni takumanya amunya Uganda kuchiri kumusasa kusanga ngo nashohora hero nikakugambira ha innocent izo ngo hata bana batuchimbenye ne mnywana wanje Robert Gani kutebeza omwana kanje ati nokero mukaseso sanga omuka okabe no sigaye nke 15 konkeze 15 kanje nizoine kuzagura amashitari temwe mani nizoine nalete kushika unizoine kushika moto sister kugira ngo ogire cyo wakora atkana nacho atogambira omukazi ati mwe nakweshengereza tegereza reka manze je kurabara bamwe omwana ashikamwe cye 15 konka cyabane kiza kuhwamu nabayine 15 hati obushumo bw'ekikecho innocent kukwate 15 kaziteko muri pichideno kihamwe 15 hati njimanyisa ngo mukati barya niwe tokarire namunezo kongera mutokozire ki tuzine. That is the situation that we are facing in our country. So nani nyenda President 7 nani mu expecting kujangu obusaso obo mwene babasa kuba bambriefing because ntuchima we are aware mutakubimanya habo kuba takumanya be yamasta agamago turantugamugura by the way no manya innocent nibagera ngo cye bajuba nobworo na nobugumba. President 7 no ko ari kugamba he is totally detached from the reality on the ground. Tarukumanya chenyini ekirya ground Robert. Ejembere ito itukugira ngo abantu banyigirwe hari abantu abatari kujimanya. Ninyenda kugambira innocent. Twaba tutarigire tukagamba ebintu ebiko kumukutureba. Mutakajya mutorabye mu abantu amisho, mutakajya ngo tuturukundi hangeri, konkitwe ntubagambira bakusibo mbyaro tutambura mbanda. Umuntu kareba nawe kwa kureba amasiko ge aja aushangatira akujya mwenyo woine yero kumazima no wanyama. President 7 n'abanya Uganda bahindwira bashabiriza twakwizira hativo kabajya mutare cyo rukuza gukora mutare solution ngo bahame innocent ni pamya ngo eje gukora eyabebembezi bitwija TV bakatucinikira nayo tutekwa kujemereza abo kona TV zo nibaziturebesa kifu nibaziturebesa kifu amajyamu tuzitekeho no woine program yawe wanunda kureba ubura President 7 yahamba rato cyane ngo twagire bacifa konga twabirebere twakomwe twenda mu amasiko innocent reba is program zibwire kureba which things ari abo bono bo bakuzire nangwe no hore yagamba ngo yacererwa yabanza yareba mukama koza twe mwa ina amasiko nani konkitwe ito tuzireba kifuba wacheba konko okigirebo joro tukare kampu mize mpurikirize nde konkocheza kuchiza kustiro kuza kuhendera usanga tine chiwayi hamu ekikuza kuyamba munya Uganda muri muna wawe kikuza kuyamba mukuru wawe ariyo nanje gisirizibwa na niwe ko muntu yiza kubeyonje yewe omushana kwejo butegeki asemwe Douglas yatwiguraho orubazo ro kuganira akwajana hashonga ezi President Museveni yabasakwana hari mu studios twagitwaho ari Mutabazi narwo mukibina cha National Resistance Movement awe ariona twina naza tugambira okuyareba presidential speech dora kuruga kamukuzi ya president ya jirangu twese bibiri twabategerizo okutwamasiko kongo mutwategerizo yabategerizo kumuhamasiko konka bambenye gweredora turukuza kwiza aftanka program nayo kubisya hokache ekibina cha Democratic Party ekirikwebemberwa Norbert Mao chayegita n'ekibina cha National Resistance Movement. Norbert Mao yasakwana za State House Entebbe yasayininga ebihandiko na President Museveni ari kugira ngo cheka kibe kibina kimwe Democratic Party hamwe na NRM. Rekantereze mukachewa na moderator no sakora omunjeria rekantereze mukache kugira muchaye gita DP etura nekora ego mukitande na President Museveni ekaza yo kwa Rwanda na Ruzigi kagiranze eso erizo bachachira officially kwa kujyo kwanzurimo abahegana batwira batakucimanya konkitwe it was not a surprise tutwire tukimanya
aba DP tumanye kubakora mawe n'umanye byatire nagamba tukija haha twamugambaho so ogwa akagenda kare kurekerizo officially kwa kubyo kwanzurimo abanya-Uganda ngo bantu mwoguntura ninkoragana nawe mwenerizo kwa kubyo kumutagiza kimwe. Okay, wenye nende kateka ya Douglas Robert ogamba kwa president webale munonga kandi agasi webale ni teko contribution yawe President Museveni nuwo abatabinje bamanya President Bahura President Museveni tubakumanya who is President Museveni. President Museveni no mushija ayatandikire rukumo rwenda kinana na gumwe akazo mu kishaka obwe baheza kumugira ngo bamwemereza road block wakaba natambura umuguru bamugira bamwemereza road block ibaye beta panda gari hagire tingaje atapana wana nonyemereza uta road block yatatinza kuzomukishaka ndwanise abo kwemereza road block ubwo no President Museveni konkati we yebuze kiyahereze kurwanise cyo kwemereza abantu kugira ngo bamwemereza road block ne banga himwe abanya-Uganda abemeriza road block bakabiya bibiyani hato ubwo no President Museveni ariko mu kishaka kinana mukaga kizira kijya kujya kinyowe nyenda kutoraize kutware kukwati hangeri atinyowe nzaharubaju tingwenda kutegeka tingwenda kuba president kurugera hababire baruha babiri bamino mu kishaka bakajya makabatine bona anteka yona eyo kubasa kuba president. So President Museveni yaje ati kinana mukaga kutoraize kutereza ihanga kiyakiraga mutwore constitution bakora constitution bagitekaho kyariza dara contesting constitution emyaka inayonga timyaka inakera abembari kuri ubwo no President Museveni omwaba murikiriza ha TV kyahereze kinana mukaga yadata kanze contesting constitution age yetegeke emyaka 5 yonga ati 95 tweza gukora constitution hati ntegeke emyaka 5 yonga turebe constitution ko ikora nzende hati President Museveni yazaho urugobwe constitution yamunura hati ne kuruga kinana mpuruza because ito bazirwe abo kuba itutabinyi tukazaba President Museveni ari president. In fact ka supplement Western Robert nkaba ndomuto hariho radio ninja wana innocent inchirizo bwo kujigamba owachitinisa kibura nkuba akataya isa president 2021 but omukaruru ke 2021 yamtaya isa kashozo boma yamjat President Museveni kawabo kizirengo kisanja kiriye chwire nicho echechi njo benoza koma nacho atikanda mwenchi wagara yachata abanya-Uganda nabeshengereze cyo gacuro mwiraka yanje ati nyowe bambereze kisanja cyamuhebo atabanya-Uganda mbasibure bakwase ngoma yanya kine bice bimbe ntakatereze ati mbasibure ngoreki njende tindu kumanye bayagenze hati mwaba n'umuhururu munzara kugira ngo yekome nkoba ibibori yo noronda nogura amajita 15 otego mboda okore 15 ngo kudagarasi yabagamba hati obantu tere nakashano rebe kinana na mukaga cyagambire so mbweno reke kurana no tangara tutwatangara bayigawe abo kuba President Museveni icyo tukantu muhagera mama wanje kana hagera President Museveni kiyabira ijabushenyi asigaho byakora byona batiniza kureba President Museveni hakaba ayeteka mune sente bakore barundane sente baza kureba President Museveni akwa kana gambe bigambo bikutwereka amasiko gokoreka muturiyo ntuze yitweta fundamental change eriyo yenyini etageji ejeje muhate yaba areba riyo mbenjo yinjira konkati President Museveni ko kuzakuza bushenyi ningambara nibateka kubiha nka babapakira babihenka nka kasari baje mwijo tubateka mesente tuzakubagurura nemere muzo kureba President Museveni ubwo ngo President Museveni umuriyo mwambano mureba TV mu expecting kugira ngo nabasa kubahereza amasuko ko kuzahakiya topic y'abanagambe yizoba ebikwate ni economy abanya-Uganda tuhire na history manya kumorwenda nkaga manya kinana manya nitwetaga solution habo kuba abinja bakureba radio age TV age nanguna naba abahurikiriza bajya amikutu amazima garwa binji neminyeto abashomere degrees bakaheza makerere bakaheza za master bakaheza BSU na Uganda universities habo kwenda solution
ahavo kubabazire babo bakaguze banje babire bine babashomesa baguzente babashomesa hati bari bino baguzente kubapanisiza n'amaju mu town ngo boyo mu town bagira ngo bona siko washomere wagarika mu cyaro amutaguze kibanza kwereza umwana weye eco aho kupanisa garika mwana msindikira kamere ngo bajya ngo ataka akashoma kandi mwe ko washomere kanushana na nitwa baba abajyaha batarashomere so omuzira jatare kandi uzakabanza kanje ngahereza umwana zo gukora umuhereza business Uganda omusiona Uganda nesi ya kabiri umusezangire kutandika business konka business za Uganda tizo celebrating a birthday yes umwaka gumwe wara wazo mu business abinji yozaho mbizinde bebisi byo kureba aho mutawuno mbara abinji kakashashura emyeze eshatu ejo yaheze tukwayo esende zo kushashura umwezi gwa kanazibura so ejo niyo Uganda yes tukuza price stage namazima Russia hari yorutaro konka hata kabire yorutaro tukabantu gura amazite 15 amahanga gari bagagure 10 yes hati kabire yorutaro gayongera ho widu abo kuba ndakiza nakora research kureba bishitwe Uganda tutukabaje Kenya go ngagura zingahe Tanzania ngagura zingahe Kongo ngagura zingahe abo kuba Rwanda ngagura zingahe abo kuba Rwanda amastana garga Kenya gazo mu Uganda gashuma gaza Rwanda gachika Rwanda bagagure 15 deriba mu ya Uganda igakura bagariya bagagura kakaga na rushanju between kakaga na 5 na kakaga na rushanju nayibuza habwaje kutaza kushonga tasanga iyo jona ni tax yitweta umushoro yibakuyaho jango bakatwombekera amarwaro bakatwombekere ngudo kandi wayibuza kandi ko bari yabakuye umushoro mu cy'abanyarwanda kandi bengude zabo kazikuzi kandi ndaba kuyo umushoro mwinyi ngo bakatkora amarwaro nango bakatkorana n'amashomera abana bitu bashomaje kandi tuzi ebitu kabirukubi tukaka awire weeks 3 omtebekansa wa program tugira umukesharingo kabashomesa abana bashomesa ababe bari mu kabana bitu baragira mu covid emyaka 2 bashitamire already again ahabo kugira ngo imishara y'abashomesa bakanga kujongeza bayongeze y'abasayansa bayanga kongeza ya arts abona kuruna reje misoro kunani mbara mwe baro byanje hanasanga ngo budget on financial budget budget ngisha tuzukura dini president Museveni bamhereza billion rukaga garika hitu 600 billions abakureba TVG billion emwe nebere million 10 baza mu mirundi rukaga nibazhereza state house eyituteka teka ngo abana bakubirene bajya hasentezo bakuzire baruga mu state bacuturamo abo kati nkamya ngo wano gura mate no gurura kineruga wano gurura mate no gurura Natasha no gurura nabandi so abo nabantu abakuzire hatabi nabo binamakagabo konka ntwata billion rukaga tuzhereza family emu eyitweta state house family twata billion emwe tugigabira abanyarwanda bona mu gihe muzo gukora parish development model trillion emwe nahabura miliyoni 800 kwikati billion 800 kwinganisana neza president nchimasa umuntu omwe natware sente ezakubira zitwarwa abanyarwanda bona then abanyarwanda bona babahereza ukati abo kwa kwata billion trillion emwe eyibaherizo mu parish model ngwabantu mu rugo mboro hati okatigaruza mu abanyarwanda bona okagaruka kwata ziriya miliyoni rukaga norangu aho kutwiba mbatwiyo mbabakora umusha habe umuntu umunyarwanda binjira abasuka cyengane babakora batumusha abo kuba abinjita kucumanya ko kura sabuni umuntu gwa sabuni ruba uruho umushoro rita yamajite umushoro gwa shiringi almost 18 so nicumanisa no shashura sente zawo bakaje cyo bakora bagaraka bagure cyo gukora hati abanyarwanda ne twitagaje abo kuba hati twitaga solutions Nyowe umuteka teka yanjye ningira ngutaba tahindurire government yeje yaba ari yaba chaknorsi amazima garugo ntuza kusigana mu mbereji mpaka ntuza kurura ntuja garika TV orwakasha torundi turure tugarika orwakasha torundi tugambe badagarasi bagarika badugambe nakuna bandi na radio zizindi na television zizindi badugambe so hati yabanya Uganda ntwetaga kugira kitwayenga ntwetaga kwegachi umunsi yona tine government erabasize kubaho ikatungura abantu bayo itakora business niyo nimboreka solutions hati umunsi yona yozaha abayine internet yabo kureba television age
iyo gezaho za Google buze ni inski eyo kumanya ngo ekagiga harita kushubura buri sineteka kuba neshubura ko kuba no shubura oriyihanga abantu bamanyiriza ubyo kushubura ihanga kiri kushubura neteka kushubura ahabo kuba obiro bobote hakaba twine government bus za government za UTC tukaba twine gare zo mwika za government bane ko kakujyo kushubura abo ko mgazo zo mwika bakaba takutwara rusha ukabosha sure sente bakutwara akaka sente government ikatwara egarike jire kindi cya program ukabosha sure aka sente mbasi ya UTC bakureta bakusiya ishomero umwana wo bamusiya ishomero ugariko jire cyo wafunamo hati government nakara aka sente kafuna hati amastagabire geyongera government irakakuchumana hati bintu kwa magoba nge mitware 5 hati twatanga kore mitware 2 tukuma sangine kizibe cyuruho hati jo niyo government iri kubana yashura. For example, ni yarakwereza company ezikusinga yo gukora ho mu Uganda. Ahabo kuba tukuzugorora karango. Konkani manyangu twine company ka MTN ne ya Hero. Twine Airtel ne ya Hero. Twine Coca-Cola ne ya Hero. Twine na Pepsi byebyo mwen company zeje. Waza muza zezine zo gukora byo kunywa enyize nzamani zona neza Hero. Zabahinde naki. So nicumanyisa ati ngo eze company zona nezikora amagoba zicheza kora amagoba zigaragaza zigatwara. Trillion turant buradora. Izo kare bakora budget bateka billion 200 muzo buradora. Kugura dora kugira ngo dora yite takava. Konka dukabira tufuna dora kurunoja mu twine company yitu eyamasumu. Eze sente tukabira tuzufuna. Nangu company zimwe no sanga mahanga gandi ihangeri indi nga China ine company yayo nga TikTok ejiretom Africa gitunda efuna sente ekitwaro mu America gitunda efuna sente ajireba so hati ni tutwaba tejero kushubura government yitu ya ejeje yarwanisiriza yabe tejero kushubura neza kusigara netu nyonyuta mpaka ahizobe rya muhero ekindi ariyanga mageta Kongo enyuma ho gace bakamba geta Zaire kabe ni president akamba mweta Mobutu Sese Koko Mobutu akabaterereze Kongo abana bakabatera umuziki kurugaha boda ya Kongo na Uganda mpaka Kinshasa bagutera mpaka Sudani bagutera mpaka Tanzania akabatari yorutaro Mobutu yaba Kongo yahifure byo giga bwa Kongo abana ba Mobutu Sese Koko bakaba baragum mu Kongo bagenda bashomera bungereza umunyunyu bagaruko mwazi bakagira kashisha bagaruko mwazi abo kuba Kongo ekaberi hateka zo mu mikono y'umuntu kareka kuba government abakozi ba government sente zikabazubura president akora umushaho yashashuraki bashasha abakozi hati nje kigaho mu Uganda president Museveni kai kiraha yabanza gukora hoje kukoma ngaza 1996 kiyaheza yafuka Mobutu Sese Koko nuwo kureba abashomesa kuba kuremwa kwikirizana na minister abeta bamaraya baje mutwakwekara kasa tumwije aba boda hati nuwo kusharara mwihangera ati ndizo yakwasa kugira iki yakora systems zikafa hati kwazifura zaba Mobutu Sese Koko kiyagira kugenda Mobutu yagenda na Kongo akagenda nayo nkiza kutwara Kongo emyaka nkigana okugaruka kuterera kugaruka hayabire kuba Kongo yaka ahabo kugira ngo ekaba personalized ekabe y'umuntu ngoko kuba ine company yawe GNTV okaje niyo company niyo mukama wa company ubwo mutamusting kimanisa ngo iyo niyo wafuka television ejo so nje cyabire kiri Kongo hati na naho Uganda ni kwiki izo be president Museveni aragenda agarangana aza kugenda na Uganda izo na president Museveni ararugaha nka president eti nakigambe biro 20 byo kwa mushanzwe 2022 izo bere yararugaha naza kugenda na Uganda aho kuba tukakireba na Libya Gaddafi akaza Libya yabantu yavuka Libya kiyazira tunaje na Gaddafi yagenda na Libya Somalia akabari yo president ekabe demo nanka naye kaba akajuvuge myake yajuvugire ubana na mushanju kiyagenzere yagenda na Somalia
Sudani y'amatemba ya Bashir kagenda Bashir bakagenda hamwe na Hatibine government. Zimbabwe kagenda na Mugabe. So President Museveni tukushaba ngo oyetasi yowenga reka kumwe oyeyame kugira ngo nchakaro takaza kugenda ukagenda na Uganda. Okay. Echo tukushaba kandi echo wareba utachikozura ngwiro bwa hatati ebebere Abanya-Uganda bari mu ndeba ari mu rubone y'umuri yo muturebera hone muza kujya ngo mushija akabari mbabeta prophets umurangi nwaza kujya ngo mushija karange kintu aha cyagumuza mu cyaba mazima. Okay. Yabari one Uganda one GNTV program omushana gwenyo butegeki tugendo misho twajana hashonga je kwataginena na kugamba kwa president. President mu kugamba kwe yagamba ibintu nyamwinshi azo mu ryebyo mbyo tuyonstera mutoche ashangete Darius arengere yache kwa munate kwa kube munani yabitwore Darius omusheshe kwa rapara yebare bari kumvira GTV ka message nakareba kandi we wasa kwegita umukiganire ki okusindika ubutumwa bwawe aha note mushanju mwenda 12:50 inshanjo nishatu note mushanjo mwenda 12:50 inshanjo nishatu noza kwegitaho aho mission za kwandishoma ubutumwa bwawe kandi we ori aha YouTube GNTV Uganda agiteke mu base ko notunga program it live simu yawe from mobile app di downloading ugiteke mu simu yawe base ko notunga burhamu hona aho rukoza kandi ni what atakubasa from mobile downloading your TV app na hunoza kubo twine kurunji Star Times bibiri abarna mwenda no bo twine kurunji free to air decoder channel atano nina na bo twine aho ntwatugenda kumwe program yito omushana guyo butegeki reka nyakire ari mutabazi kansara warebe bigambo bya president byagambira abanya-Uganda echo are expecting a choya gamba we bari mutebaza program amazina na ari mutabazi ngaburizo nimbanza no kusasa n'abantu bo n'abaferiwe erigenda turebira accident z'abanyinyi zamara abantu bafa nimbaza no kusasa na family zone ziferiwe kandi mbanze no gumira abanya-Uganda ngo ibintu bibaho abo kubona ko rwashakire cyo kurukura. So echa president kugamba yagamba abanya-Uganda binji babali bategereze kureba nicyo cyarwo mu kanwa ka president. President yagamba cyunga yabaza yagumya abanya-Uganda binji yaboreka aha bwenshi amazuta gatembere kandi garemira higo. Nimbanza no kwikirizana ndeci yagamba okugira ngo amazuta omunsiyoni gabire kizibu titwe nka Uganda kandi waza kureba yagira ngo America erangirire yagira ngo ekiresire igura ry'amazuta no kugira ngo amazuta ababere mbatimba amazuta turashigatimba bamazwe batagatimba so cyaretera crisis y'amazuta kandi kiza kuturetera kutwara bwire buringwa kishitiko kananye wahandi aho kuba ahwesongwe bano werangwesongwe gire kwatanye Uganda nyewe nanitegateka kugira ngo president na wasa kugira ati reka tusare aha musoro y'amazuta yaga kugira ngo abanya-Uganda babase kuganyirwamo abo kuba nanyewe nshinkwata kana embere ninywa emitwaro 5 urugamba za bushenyi hati ntimayisa ngo niza kuba ninywa emitwaro 10 kandi nanyewe abo kuba arubo bano gamba okugira ati rekanye ngambire kibinashanje ninga ngambire president wacu kandi yoreba ni ushaka kunyigisiriza so echecho nyo ningira echa mazuta ahandi hone biti bikandire bigenda je bwe twashiri batwareba ngo problem neruka umusiyoni tiya Uganda yonka nk'abantu kandi yaje yatekamo abanya-Uganda amasiko kugira ngo wadembere jeruho cyonka amazuta gitu navuga hi kuba
gatandika kusohora so abanyarwanda tugumire isayona mutabazi Tereza saba nkuko Tereza mukamana yagira abanyarwanda ngo garaje kushobora kungamwe n'umutakayisima mutakayicita ngariyo ngiza inacho yachikora kiriya bayidawe no manya ni mukundira amazimo kana gambire ngo umunsi yona mbatujyanga badabagamba amazimo n'abanda bakuzere mu myaka umwana muto na n'umusinzi so hati yatugambira amazima ngo n'ubugarashohore munage beyi mutakaje kadega kubanga gurahanse cyo yachikora kiri iko byangu mutabazi ibaza ngo ndagiye gushesha icyo wachikora yaja mu bugarashohore umuntu baza kuba nagasera cyo ngano yango bagasera sigarabe ke beyi cyigakozere ki eiga ukimayisa ngo nza kubatwaganyirwamo akwa master gakubanga bwaho witu kagarabe twatubintu tugurate size kagana bitanga so ukimayisa ngo nza kuba tugayo mu 13 so nacho tusabire kugira ngo amaster gitu ize no kwiza kutumara gasohore so tanke ko amaster gitu obundi turiko kwera rishera kandi kuri kagarabure ninga bundi Kenya hari bari bakutera bururu so tumenya ngo amaster gitu nugaruga icyo nacho simire mukama okugira ngo government age ebasize kugira ngo efuna mazutago kandi basifite ko buri bugatimba esa yona ndasohora kugira ngo Uganda tubase kureba gutacendezebwa ahubuzwa mazuto gutuyinda kandi wano reba no mustipichi yagira ngo America erangirire yagira ngo tukire imyaka miringo okureba ngo embere y'amazuta nekorashi neterera ubwo ni tuhakiri twine umugisha kugira ngo nutegateka ngo agitu garihi ubundi gagatu yambaho akora isisejeruho y'amazuta ekindi nagamba covid na bonus yanakoriye netambura chonka abantu binji ninjira bejemise tuna twayejemise ninjira n'abatakejemise bakubajemesa dende shindi yagira ngo nabana bona abana b'amasomero binji mbere abajeme nabo babajeme ubundo burwire twabusibura kuko none bantu gwera rukera ntuba turi yaho ngaho kandi hatamu covid ndizo ngo yaka kampani ndizo ngo yaka kabana ngwena at least katkuba tujemerwe kandi ubundo kukaze mitima kukashendera ninyenda kumanyisa abanya-Uganda ngo arumyano waje yagamba cyo kugira ngo buriya president Museveni jamutiro mushaka akatwariye kugira ngo akaro pandagare n'amazima cyonga nitegateka ngo pandagare ya hati nawa traffic kugira ngo yaba nasuzuma entambura kuko emerire tambura yo kutamburamo ninga no kugira ngo batapashira kabindo kugira ngo bundi abantu kubigana ninga shikareta drive buzibu kugira ngo yanavuga kandi base kumuletera accident cyonga za pandagare nyina kumanyisa abanya-Uganda eza babiri bemeza road broker bakabona abantu abanya-Uganda ezona president Museveni abasize kugira ngo yaziyaho abanya-Uganda no tamburo rugaha oikaboda ya Sudani oikaboda ya Rwanda oikaboda ya Congo oyino businje kureka no bugana mu traffic yonka hatari mu road blockade zindi zabezigeza mahe ngezabezi bazi kuyihamu zikakutere mboko zikagira murete byo na binde bimwine usanga hati yana bakugira waza kwehera mu traffic center zumuhero yo kundire aho batakukaka cyawo no niyo kujyo tunango kazi kweze nango abanya-Uganda nibasimeza binji no kwambaza bajema usanga nakwata sinje ku 5 azimuherezo nango yataza musabe no kumusabe leta takani sente no pesa ata akindi nakweleze akasimwaka ngwenu abanya-Uganda nizo tukweretere byo kwera seze ngo umusirikare we rigenda takushaba kanta kuremeraho kugira ngo sasure n'inzimbaza no kusima government age kugira ngo cyo kashitereza abanya-Uganda nituturemiro mu corruption nito tuyo tujireta kuko umuntu wotaze muhire kandi awutakuze kusaba kifuko icyo nacho nimbaza nashimira government age umuntu wena kakuba nakora nanugo akumuka yawo hina bakubamba kusima kandi hina bakuba batakusima hina bakugira ngo kokata ngo bizaha izaza bendu kandi hina kugira ngo dadika yacererwa kuri yiza tukabantu ganira ngwe nyo nitegateka ngo buri muntu anataka akunda umuntu yakora
ninga vumunta akunda president cyagamba cyonka yanagamba amazima ahabo kuba nawe hino gwako kuba norebe kintu kayonda solution gakora ki ekabura aho kuba tukugira ngo amazuta ngo twine Carva Ruiz muza kurgaho kuba noteme notahayo kure kandi tushaka kabanya Uganda kureba ngo government age nanabebembezi bitu aho kuba nyenda kugambira ngo ihangeri president agutegeka wewe ayine ba ministers ayine ba advisor na nabandi utakahirije mu buto sese cyo kurebera ahantu haba nategeka nabo cyonko buzubutwine benyi nabakutegeka nabo nuba kurugaha kandi bakamutwarira ebitashikire nyina kugambira ngo na speech yabo nasoma abinji nibaje muhandikira hati bateka mu interest zabo bazumuhereza atosanga nkabanyoni banje badagarasi bamukwata kubi kumbe we yanategateka ngo bundi aho kuba takubasa kwito yuko muntu umwe takubasa kwebeke rukunjiri okarebe kiriyo okarebe solo takubona n'abantu bakubiretera hati bakuretera umwe bintu byo kugira ngo nibakubiha hati usanga wabiha kandi cyo batakuzere ki otetebekanise so ihangeri nditegeka abantu binji abantu abo nibo tukushaba ngo bagende bagambe na president abo president wayine powers kugira ngo nabasa kugira ati no abantu banje na munonga kintu cy'amazuta okusanga ko waboda boda be natega mu 15 hati nahurana bagira ngo nakore 15 na ukakore kakaga cyoga izuka mu kiceje nakujanzura umutaro kumene cyo kabinti zabo ninge mitware cyonga amazuta yatekamo tigabasa gukora wade 15 kandi bo kama wafite sigara nazenda abandi bakazoba no mutugende ubano abebe bine kugarara abantu yanyu kanimo mwagerese abongo byabireho neberi ko muntu nyongo kumutabaza nakugura pikingaje kweza ngo no vuge so natugende nayo kweri nayo negende kwereza ogendo pakase deno geretere akasente kayo cyokati tinaho kwasa kiha aho kwa rwesonge kwa narangu sasa abanya Uganda nuza pakasa usange kibanza cyawo bacitwara ahagwesonga yamazu so nitekateka ngo bebembezi bitu ba MPs akwa ba MP kaba ku baye kwatanisa bona bakaleta ekitekateko mu parliament na president akarangwa ekitekateko cyo baleta kishikire nitekateka mazima ngo na president nabasa kwikirizana na cya parliament cyagamba ahubwo nubazo cyo bitu nuba kumanya ebikusasa abanya Uganda hansa ground so president we nazo gutachimanya ahubwo nco bateri nk'ababaka ukugira ngo umugende mutikikirire umutwara songe z'usasa abanya Uganda muzisiye on parliament kandi parliament naye base kugira aho kuba ni noreba kaba kutisa atbatse cy'amazuta ukugira ngo amazuta basari umusoro kaba rero basasure ku 2 lita bayiho kandi asigare sinci biyo 15 biyo bitano dende 15 zibase kusaruka amazuta abanyarwanda base kusaruka abazo kuvuga base kubasa amazuta wa Kristi kugira ngo barebe ko batambura cyokati bamemba ba parliament bitu bagumane bagira ngo ibintu bibonire na president cyo kurebera na cyo bambagirira we tiyabasa kugira ngo ayamba abanya Uganda mu kugira ngo amazuta arebe twagakora kitete hatika Uganda ahabwe cyangwa bebe abantu bitari 20 ko parliament ne bagenda babe binyamwikiririza oyizo usanga naenda ngo bamuhe miliyoni 20 bakorera mbasara amazuta kugira ngo baye gita abantu nyiraga mu tuza program parliament rimo abantu nka 5 20 ya bibirana na mukaga abantu bitanu ndabwa miliyoni 80 nesente yinji munonga esente zo waje teleka twate bya turera ka 10 ebyamaste biyombere tamazuto mu Uganda esente ezo tubato kuzikira inso musoro okuzakubereza sasura mazima abanyagara basa kuvuga amazuto kwezi kuona amazuta gacendire beyi so ni sababu na bantu baba parliament bitu abaliomba turebe na ndabakuturikiza nangwa na ba PA bawo aho kuba bine abazoyecera bakwa yabatariho akwa namuzoyecera kabarayize mugambiro tinde bite kusasa abanya Uganda ekintu cy'amavuta cyakwata higuru na nahasi deni nyencha kare tuhure president yaba na garuka kwa dressing abantu
abe nabasa kugamba ahansongere okwesongere ne sasa owa movement owa DP owa FDC twene songa y'amazuta netugita aho kuba tikuzagamba ngo ngo amazuta kugira ngo wa movement ngo amazuta gatembe kaga kutemba mama wanje kararwara ari mu cyaro naza kuruga yatana nabije ninga naza kwizera umutu so turebe kintu cy'ukuyaba abanyayuganda tureke kugira ngo waba yaba movement tugambirire side no nyoni ngira ngo bantu babitwa parliament nintero muranga nawe n'abamunyabikiraniza kugenda bagambire mbagire ngo abanyayuganda abantu bahansi babindi benda ngo bayambe imbere y'amazuta ya yanga. Okay. Yabare ari mutabazi zaba mukaga ezari ngumushayito ya katano okiri aha programu omushana buryo butegeki aha GNTV nabaza kutwegetaho aho misho aha note mushanju mwenda ningashi 0 mushanju mwenda 12 50 sindika aho ubutumwa bwawe tuza kubushoma aho misho note mushanju mwenda 12 YouTube channel yitu GNTV Uganda searchinga GNTV Uganda obase kuba notunga omushana kubyo tegeki okubyagenda kandi wo kwendaga kumugure nyichakari no gushanga hona nyichakari na bwataho so njaje mayisango shayona nova notunga program eje ombwijwire Afro Mobile app na Yo TV zona applications zo kushanga on Google Play Store ningashi App Store za umusimu yawe o downloading Afro Mobile ningashi Yo TV obase kubona utambara na GNTV omushaho yawe kandi we ari Star Times bibiri abirna mwenda nabo twine kurunji na free to air decoder ndikuza kuzomburango director community barra community institute aho mu Kiswahili yabare kutwegitaho kandi yabare kunda program yitweje kirangwa abana baza kumurika y'ibiro munana yo kwezi kwa munana 12 Moscat Motero aho muri Konjero amwe barefite kakanya kabonire akabantu bakuzaho bakashemererwa nabwenu speech ya president noto abantu jirebera noto aturi aho aha Moscat Motero iri kushangwa hano ya Konjero umurembo rwitu Rwambara turi kugenda omisho ngenda kumanyisa team Gospel Vimba ne kumanyisa ngo tutatineho ekivuro kikweta Gospel Mega Digida ebirabira munana okweze no kwa munana umwaka 2022 hano ya aha King of Kings Church shaha munana zihambwe niza kuba rizo bari ya Sunday so wargomera mizori yawe utakaza hantu handi shuma hano ya GNTV offices za GNTV zeneize nohorabe no tushanga turiyo mu Mega Digida Sing and Dance for Charity akasenta kuturihe nza kurebera zakura mu bitabo tugure mu bucumu tugure mu karamu tugure mu n'ibindi byetago by'abana abarembaga kayishomero umustamu ya kashatu okutahamu ne 15 zonka akandi Gospel Mega Digida etirumo kasente abanywanyi bitu aba San Diego Gorilla Safaris abari kushangwa mu rurembo rwito Rwambara director San Diego omwami Majidu Mugisha yebari ka message nakareba yabari kuguma aha GNTV kandi yabari kuteka mu akasente omu Gospel Mega Digida so ino mwana harikwenda driving za aha San Diego base kutunga permit na okurembara ihanga hito ya Uganda kandi abanda bateremo akasente twine mu Alleluia natural drink echo necho kunywa waba oiremu akantkorkorokoro utakwehuraje ukora ndakurwana ukogure cyo kunywa cyitu cha Alleluia ningashi Alleluia jinga tea drink Alleluia demon abone ibintu bireka byinji ibyo cyo kunywa cha Alleluia Fear God Gorilla Safaris eri omu Amazon building nayo director wayo mwami Diaz Kadugara yebara kuteka mu akasete ihwa newspaper ejo ndihuriro nyakore eti omu Uganda yona rebe kanguru akabiri wasakona otunga makuru agari kufa umuhangarito ya Uganda omurimo rwawe rwo nyakore akandi ondishatiremo akasete omu chivuru chitu cha Gospel Mega Digida atwine kile plow and juice
ogwe najangwa ine pilawo yo murebe kandi nakora orders no basa kumushyikirira ahabikorera ningashasimu abase ko nakuretera ako kurya nako kunywa ahora bote. So tuzakuba tumwine hano ya mu gospel mega digida naza kwa live kandi agizengo abarije abantu barabanze kwija wijo tayikariye chamushana recovered by Kine Flow and Juice. Reka tusomuka humuro ntugaruka dabinje. This is GNTV, releasing life. Omuzire wena kwendeza omwana eby'obwegese birungi namutwara mu Midland Parents Secondary School kole bine na scripture union yamani abana babo nibakora kurungi munonga kandi nari aboje nabishi boarding yonka okutwara omwana mu Midland tokwetenga bya katolize nkayinguni shopping nibakwereza bitabo uniforms obuchomo sabuni yo kunaba hamwe no kozi amajuto go kwesiga nombazi gwa mino ogisire wono gwenkito na sanitary pads zabwabishi nibahereza bikopana n'amasahani nibahereza n'intambura yabusha ahari yaba bakuza Kampala n'umwana wa watunga obushanja bwabusha ebishare byabo nibirungi munonga zine mitwaro kinana na mwenda zonka kuruga sine yo kubanza mpaka sine ya mukazi ogita emitwaro 5 ya admission fee echawe kiba cyaterera bakwigurire office ahari ekira building amwarara gwa kabiri ninga kwenda kumanya bukira tera noti mushanju shanju na munana ina noti ibiri na noti mushanju itanemwe emwishati itano noti ibiri itano asira mushanju itano ishatu kinana na mwenda abiri ni itano ashatu ni itano ninga yasira mushanju munana emwe ashatu na munana nkaga ni itano ikumi na mushanju abanyambara Team Gospel Vimba yakuletera Gospel Mega Digida Sing and Dance for Charity ekini chuchu kubanza mu rurembo rwambara kitikabahoga kwina beshongozi bamani 30 group 5 z'abana bakuzana dance ya Yesu hamwe na culture group 5 mama we utakaferwa iki 2008 kwa 8 enkuba 2022 neza kubiri Sunday kutandikana shamu nano zihangwe aha King of Kings Church kandi ubwo kutaha na kasente kace enkuba 5 zonka Gospel Mega Digida ne hajirwa GNTV Grace Radio Hallelujah Natural Drink abakutukamurira byo kunywa ntamba magara Happy Fashions Z Fashions KW Driving School Steady Ushering Agents Ihwa by Faith Hardware Kaina Pirawan Joyce 3Days Bridal Center Hamwena Rock Studio iyo mwana yetungira katikati bucyari kare aha GNTV amazima garingo kuno kudigida no kushemerwa no kusheka to K House Stress yon
Amachi amakage birebi gabachi nigatishirwa habatweje film productions nakazano kawe nyamurungi nikashangwa ha GNTV bwirechi urwo kubanza no rwa kabiri shahemwe necwe kazomwe yabazyo otaferwa agawe gargatoko baramukazi nerete rwa mushisha wawe nerete rwa munyokoza. He must be rich, tall, handsome, from a respectable family. He must have a maid because at our home we do not work. Conductor Masao. What? Overdolo byokusimu. Yamunange anti yo TV enkolera. Nyumiro omulembe omupya ogujjudde ebisanyusa omuli emikutu gya TV egisukka mu 8 n'egya radio nga kwotadde ne zifirimu ng'osinziirira wonna w'oli. Genda mu App Store oteeke app ya YoTV channels ku simu yo olwo onyumirwa ennaku 3 ng'olabira bwereere ewatali kozesa data. YoTV channels. Our Christ Heart Ministries nibakwisiho program The Encounter hamwe na Bishop Isaiah Mbuga. If you claim to be born again, the life of God must be inside of you. And part of the life of God is an attraction to go look for the full part of God. If God doesn't heal me, I can still do an operation. And then the gynecologist tells you, your womb has no capacity to carry. That's when people wake up and they want to pray. I would rather you pray now as though you have no option. So that anytime you're confronted with anything, you have the ability to withstand it by prayer. Program The Encounter buri Sunday kurugasha ikomne networka kwisia shahemwe zomwazi. Okutandukana kibanza cyo kwa munana 2021. Aha, abambara ekimwa mwakimanyire aba Apple designers mbara kuretera nshaho z'abacyara ezo murembe nka handbag na casual bag eyo rwato kahura ngo buzimazi mu ryo mucyara enkito ezo rukujwara owakubugana wena akakora musyo mu karimi karungi ngo wasibaje nyabo ine sneakers ezo murembe ine casual wear dresses enunji munonga bine jean coat eyo rukujwara bakagira ngo mbwenisha no America na trench coat omu design zona hamwe na jumpsuit okumanya birukiraho bashanja Satellite Arcade Makanising Street Narshi teresimu yabo 052 emwe mwenda mukaga 0 Apple designers mbarara kurya abantu basima mukama omweshonguzo urangano akana mukundo w'abantu Kate Mukiza yakuretera concert Rugogoma. Kate Mukiza live and concert rero ngubahana kanyunza kweshongora ogunakizaho rugaye moteburo ebiro 22 kwezi kwa mushanju 2022 ala Ajip Motel eminyango negura oshamunana zihangwe mpaka Nyekiro naza kubashagatirwa bishonguzo abarengerwa izoba Best Emily Lilian Nabasa Happy Alex Joyce Mugasha Julius Muhozi Disan Kato Jufre Bingana Mera Simwe Nora Nankunda n'abandi bingi tahamu n'umutwaro abana 15 Family Table imitwaro 50 akandi Golden Table ne Merione akonsa tegine kukibaho Tendo Company Limited Pepsi Cola New Ways Health Limited Revival Radio Cabinet Foods and Beverages Tina Events Uganda GNTV Releasing Life. Dream about Jerry amashta marungi Jerry gasike to manjeri dream about Jerry nigatamba mazombe biguno bisente zo n'indwara zombiri dream about Jerry dream about Jerry nokumori kubereshera gasike dream about Jerry nokumori kutemagana kanto kakikura nokumori kubereshera Sige dream about Jerry nokumori kutemagana kanto kakikura Habo Jerry netambe ndwara zo mubiri zona kandi nekorwa abakuriye Creative Child International iryo bipimo bya guramuzi 250 yigana 2 hamwe na nkaga yiwo mushobozi tuterera hase muzitu 0 mushanju zuri 2 kinana na mushanju 5 nina hana nemwe na 0 mushanju mushanju 2 kinana na mushanju 5 nina hana nemwe Dream Habo Jerry nekiroto cy'amagaragawo otarakimanya urye nyima nkekoti masige
abanyambara na murengero izuba yone kunziza gospel music umwishongozi wawe Lilian Nabasa yagaruka yagabura yakutebekanisa konsati Rugogoma eshoba ndebire na nikusima mushoni ebirabi nacyo bibikwa munana umwaka ogu omuri Aditi Mall okutandika na shamuna na zihangu mpaka mu mwabazo utakavera umwishongozi Lilian Nabasa ariko eshongoro bye live okurwo byatandikire no kwisya hati nije cyacyo mwana witu tukutahiramo mutwaro ordinary abana ne 15 VIP n'emitwaro 10 silver table emitwaro 5 gold table ne ya million Lilian Nabasa ashagatirwa beshongozi bamani Kajurias Muhozi Bingana Geoffrey Nab Merasim Kati Mukiza All Saints Choir Best Emily Robin T Omwigarre n'abandi benshi egikonsati eshagicirwa abagorokoze gizo muri Kihihi Ankole Farmers Day to Day Shopping Center Isitwe Sako Kam Filling Station Nina World of Beauty Mbarra Community Institute Mukamani w'Amanya Investments Company Limited Go World International Linkages Limited hamwe na Salt Media nakutanjira omure wito mulungi owa GNTV nyenda kumansa nti otafera program ya mulungi eya Golden Moment neberho ursande kuruga shayi 11 kusya 12 z'omwabazyo aha GNTV nanyo mutebekanisa wawe Sharon Brown ntikuletere mikoro nyamwingi nka weddings, giveaway and introduction parties, baby showers, birthday parties iwachikuro targa GNTV bursande kuruga shayi 11 kusya 12 z'omwazyo nanyo Sharon Brown. Chinyumira whether it is Katogo, Chikomando, Rolex Majasa to Nyambisi. Man, wherever I am, I enjoy Chinayu with your TV channels on my phone. Enjoy a new world of entertainment with over 80 TV and radio channels, plus movies from wherever you are. Download the Yo TV Channels app from your app store and enjoy 30 days of free streaming with MTN. Yo TV Channels.
tukwaniriza ku GNTV yenze Prince Emma Prince wa Royal songate mu kiseera nga kino tuba tugenda mu GNTV Weekend Sports kosa kiseera okulabika nti omanya bingi ebikwatagana ne sports across one Uganda oba local sports ne international sports kizo okulabika ntegeeza mwenna abatulaba wandibadde wetaaga okumanya amawulire agakwata ku timu yo wandibadde wetaaga okumanya amawulire aga Premier League wandibadde wetaaga okumanya empaka za Italian Serie A zitambula zitya the German Bundesliga mawulire mangi nnyo munangawuliriza empaka za Spanish La Liga byonna oba olina okulabika nti obisanga wano ku GNTV of course okuva sawa 8 mpaka sawa 10 tuba tutusako amawulire g'ebyemizannyo amangi nnyo boxing cricket wetaaga okumanya ebifa mu nseru byonna empaka za the Formula 1 byonna bwe bityo bibeera ku GNTV of course olunaku olwaleero sizenzekka nzize ne mukanda wange mu studio tujja kulabika tuba tutusako eno program GNTV the Weekend Sports mukanda wange ogamba otya olikiriya aba Peter Brand. This is GNTV, releasing life. GNTV tabaka yokwe mutahi wanje ndakika za 28 ntuzarenga umushayitu ya katano cyo twajana aha kuganira ningashi akugamba kwa president Yoweri Museveni tuhabura okuyabana hayo izoba ry'nyakazoba iwe inkomye Uganda wakwega muke kandi nice cy'umuyihamo aba panelists okubaganira abonje nibanje mu studios mwahurira tekateko byabo mwenu rekaze shome ebtekateko ebyayo okuyagira ngo thanks presenter thanks for bringing those analysts who can see what is happening on a local person on bracket yatika munga samba budongo but I know God is there to punish officials and their siblings who misuse Ugandan stacks bamweta Julius Evarije kuruka umurembo rwa Fort Portal ukiacha ngumebare GNTV kwereza konka kanaronda cha leta Museveni ahambeho chikabura immediate solutions to the problems rero yaza akutugambira imotoka z'amashanyarazi myakachi turiyo ntufa amajuta gaho ima gakazaye niye badiro kurugabo bare muri Kashari Mbara district kandi San Diego director San Diego kuruga kunjiri nawe yakirango President Museveni ebiyagamba tine kiye yagamba so ukiyagamba ko naragashema yakirango we bari kwereza programu kandi namara esha yanje mwene shicweka ndya TV choka tine chiniho imene bitekateko byabajya Uganda kandi nigumizamu ogo yajangu naruka omo district
ya Rwampara yagira ngo mwe bari kwereza ndio ni bareba akunka echamani President Museveni eciyagamba no kugira ngo ebe y'ebintu neza gubizamu kweyongera umunyarwanda ubwo nawe ko yateza iza kongeraho kushomana messages zanyu mutsindike note mushaje mwenda 12 inshanjo nishatu nizagaruka muzusome aho omisho akoga twaspagarka mu studios ngake wa Douglas ibigambo byaba panelist na messages z'abarebe wazihora iwe kumye Uganda wayiga muke Innocent ni kwebazo gundo murundo kungareza gashaka kandi na nimwe bakureba program na nabasendika message nimba sinko muri go gumta nani teka ngo mwe ninye nabireba kubi nko wahereza Western sa arakagisha teka ngo mwe hine ekisiye cyaragera ati President Museveni yakigamba abo kubanyeho naba dejected na hikana kurugaho karete kwiza program nija nyine kintu gacanje konkanjira ndo mu daciko bwasigarayo aro uko yabusigara akabureba nategereza mu kisiya nawe ari wenyine ndi yakora kimwe yakireba Innocent omuntu yabashitami ya TV rizo omuntu ogwarya hansi ogwe ari kuvuga picho unani ngamba ateja mu mukabategereze cyo kurya Innocent omuntu ogwarya TV ayaba yeterereza shashiro mshoro gwe yaba natika President Museveni nankugera ati amajita kugara bene gagura hati because tuchumanya kitwese bra amajiti wabo kutureba ndagara sikakuto kirime kabaze sho message yakajubi ako agamba amajita nareba message yasindika kwatagine and we thank you very much moderator Innocent and our panelists. How I wish Riverways turned into river fuel. Surprisingly, fuel in Uganda is cheaper than in other East African countries. But all this is in all in all, this is a short Chijakugwa. Kaji Moses. utanga kuro wanje kajibi tirugendo bihabanya Uganda kandi yo moderator kumuti no ni show message kumuti yambeho message in case zebishuba utakashomera abantu bishomera abanyarwanda gambira iwe atugambire research ye agihe kwereka ngo Uganda niyo inamajitagari cheap muri East Africa nganaga numanya ebei ya Kenya ntujimanya bwana kajibi niyo no jumanya ntujimanya ebei ya Rwanda okumwanguta muri kushwara aga Rwanda nabone giha Kenya egarabyo muri Uganda gatwara Rwanda kunga bona gagura sentence slightly ni mamu nabo bonjiza kunka gari hansi ahaga Uganda so research yawe wese saka jibitu agiteramo bituri kandi kwicereza bw'abanyarwanda kunga nabo turi kutangara nimba byango kadunani manya ngo abigambo bya president byareba mwite mutareba nibyo kuza kutugambira aho message wapo namisana amango byo kuza kushoma ngo ngatariyo na leta bisho so nawe nchikwereka ngo shahe mwene cheke ya mara TV tine kisiki yakora ki yafana ko kaba propagandist obviously aine kurondo kwara defending kaje bintu mangu niyo mukama wa mara obviously notekwa kwataho abo kubato kwenda gagende gona konka abanya Uganda nyenda itexto attegerize no kugira ngo embera ngerekara mojerizo ba Innocent kushanga ngo wekitinsa kajubi wekitinsa ali mwebendira abanya Uganda for the last 36 years hari abanya Uganda bariyo no bafenza kabajyango umuzungu akatamburensi yona yagera ngo ihangere ya Uganda niyo yashangirira ihangere bakwite kirunga cya Africa we yayesere part of Africa ukari kisoza te kubasa kuba part of Africa Innocent ina abantu bari kufenza kushanga ngo abantu bina masyo gente abantu bine byo bugiga reba mukaza yo kwibana gold kunga mwabareka mutire yo rutaro hati no mwibente zabo bona mu bakumiro mu camps ejo nicyo twantureba nka TV turebe President Museveni na kigamba haje tukinire solution A tukinire solution B ecyo tiyakora ki tiyakigambo
Innocent na nawe kitini sakajuru nimwisha kutamisa abanyayuganda ihanga ryabo okugumana mwisha ha TV mukatandika kuba kudarana no kubabiri erizo baga situation yitwine ahabana bitu bariho muri Kampala unohurira ngo boda ziri kwingana emitwara 25 nibo bana bari kurondera icyo kurya ari boda muri Kampala emitwara 25 kunka president Museveni na government yenyanyoje yakajube nungi bariyo bagera ngo bahandikisa abana kashanjo nibenda mu abana kashanjo uriwe re government nungi neyenda ngo registering abana kashanjo nanguna nabere ku registering bihireho sente mutwaro mukaga necweka buryomo egarikire nabo yabibero mu yejo revu dene bari abandi nitubuza abaturene bavugiramo nabaza kuzanka ejo twantu expecting kuba because abana abakuvuga piki omuri Kampala nabakuru bitu nabarumuna bitu nabanyabuzare nabazeri nabazire bitu nabashomesa ngitwe omuntu nahurira ku kiri Kampala jataka stage kirinkani kiri Kampala kunga yebwa ngo mwana navuga piki Kampala asindika ka sente ntungamo omuntu navuga piki Kampala asindika ka sente witi isinje so oriyo no mubingo mu kibuga mutashemire kuba navugiramo no mubinga naza kuzanka so I expected that kutireba president nagira ati tubinire solution B icyo tenakora ki tenakireba so in such a country abantu kibakuba basigazo kitini sakajuru ninge cyuwabenore bijo omwihanga kana abagambira hangu aba Palestine aba Israel kubanyigisiririze munonga aba Palestine bashanga batakine option basigaze yo kwekoma bomb ebyo kwija mukatandika kutubiri mukatandika kutugereka mukatandika kutukudara imwe mwana musiba n'umuyanto mangwe zanyu numuzibona kunka abanyayuganda okwa hera ativa bimwana muri ababategeze president Museveni na noki cyamishana emweti ecyo kuri okuriyo murundu gumwe mwizoba nembabazi kana ari n'inti mangu niyo noki mabanta bor kwebembera abantu hato no murundu gumwe kuguriya nembabazi abantu abana babo bariyo bashitami bariyo mukate bacishoma iwe wariyo nashoma kajubintu kimanyaho wa wariyo nashoma iwe yebare tutwinaho buzubiwe nyoka kugira ngo ito tureta turikwijagambera ababigusi abarije kajubini nkimanya ngiye ko kuteka imotoka yawe aha pampu ntunyo furutanga and for the record echo no kimangu ni nkimanya konka hari yitwe abatachi basa masitago ari yitwe mirimo yitayiremire abo kugira ngo amasitaga yahiguru so twende solution because we are also Ugandans we also deserve better nitwenda munitwe turebe nani mvuga kapiki progressing kunda harga kapiki nagaruko mukangarike yona nakavera ari ngarike abana banje banyakire baje ngudadi yiza kokeri izuba nitweshereka nabana bitu because omwana no kimauna nomugati tokora ki toragutware so ejo niyo mbere ituri kugamba ukaje bituri kugambi imwe abakunyaza furutanka abana banye nibashoma muri je nimfunara wensi zito zitukubahereza kunkano umanyangu abantu aboro kwebembera kajubino kimanya je tuze hariya nangu wano yetaga hati tuje tubeto mukishayi bacha St Mary's tubabuze darembera nunje nabatige mirunde sato mwizoba nakimanya nawe ngutyaje basika abantu akahunga kababire bari nyonga kwihankuro magaraganje kwihambaho tinkareba gakahunga nikahikahankumisha tunarushanjo kiro it is for emyaka inamara kajuru emyaka inamara ari tinkareba gakiro yakahunga omuntu ayine family enwa abantu mushanjo munzu nchimanyisa ngo buri izoba nakiremwe tekora ki tekumara in factor gyarumu turi kumara nibetaga gora kirishatu kiri ibirnecweka yashikaho na atasi 15 kungana okuryo rya rumwe ruti nibenda kiro zingayi ishatu so wano gambiro mu environment ejo kisakaje abantu nibiza kubanga tindu kwenda tubasya hambera y'aba Palestine ibatandikire kwekoma ho bomu andi imwe no kutwantu bigambe mugira ngo nebyo kusaga arebe bintu ngo abo nabo opposition wano gambera ara we arabo kuja munarebo mukaye barije namanyangu buri kimwe yakisigayo wetekatika ngo nutuzana kunga abantu bari mu mbera nkeji nibinji bwana president Museveni cyane kugambera ngo abanya Uganda bamanyire munonga cyarenga hata tankire no kureta bakoni mana
ariyo nagamba abanyarwanda tumwesibe nko bazahame tinyine cyo kubakora konko kurira ngo imitwara 5 ya dora agikozise kureta aho muzano wa film umurebera aha ngo bani petesi Howard ubwo wabira resera America emitwaro 50 ya dora emushashirwe ariyo nayizaha natugaba ngusumanye naza kutandika gukora aha za jiraki eze za drone ubwo mufirwe kikankejo izoka tuletera kanyi west yatu biha America bamkamuteka miliyoni ya dola wena mukazi no mukazi we yamureta batanga kuturaganise bitariyo yatu biha tiyakoma na wayina baferebe bajenana bamufera burizo ya leto mweshongozo ko wasene ngo ekoni yaza TV ati batu matikare bagihanga runyika Uganda ati Uganda nyoni za kubombecerana na state ati bampere zitaka ya jera munaza kutombekera ekonisi na nita farero mwetri akakora ki tiga kaza bakakose mtwaro kinana ya dola izo ni sente abanyayuganda bariyo no bafeza rakara moja muriyo no mubinga abantu mu bibuga abino abariyo mbutara batireho business zabo bategereza bagusita bari kubareba rero umuntu akaza kuriwe uriyo murakizanye no leta beshongozi no leta bahikusiba hano batubiya mu baza kutukorera za econicity kandi bagaruka batwara sente zito bumana ubuferwe kikaca yigura kunga mpaka nayenda ngo bagende kuza kumugamberera za America oku Uganda yense nunji okwatuteje kireke sebenji yawe torukusiga nesya ndwire ni ikigamba tokusigenji yawe nesya wana ari okagenda kugwibwa no raze ya neighbor abo mwawe tubarukurya abo mwawe ne basibe njara abo mwawe tubarukushoma abo mwawe mera yabita rebi woriyo wamuranwa urukongo oriyo no barwanire nta urukongo riyo no bombekere ngutu urukongo riyo no hereza abantu embazi kunka abantu nibazo marwaro tubine mbazi ezo solutions zo twakubentuenda twareba president Museveni haza TV ajara abantu mwe bintu ebe nanye nimbuhurra ningi intelligence no bajimpereza niza kuteka hembazeji neji kunkebyo tujyari kugamba nataka kutugambira abakombozi obuto abetu byo mu rutaro mind yitite president Museveni ebyo rutaro rwabakina na mukaga turukurumanya itite tujya bakina na mwenda tujya bakenda nitwenda solutions kandi wota kukibasa nje tugamba ngoza harubaju nite tukwebembere muri ebo kwebembeza burunje kiburi kwetagisa bwana Robert ntukibasa nje nikigambira abantu mureke kuteka ngo kwebembere ihanga no yetaga kuba no rugaha amazi no yetaga kuba no rugaha Jupiter okwebembere ihanga nakantu koro bisorongazo wabo yino mutima go kunda abantu bawo innocent nyenda kugambira ikaguma kwetekaho okajutinyo tindi kubasa kuba president ninga tindi kubasa kuba MP nanye Douglas nimbasa kwato mwihangeri ndiyebembereje sorongazi ni no mutima go kunda abanyayuganda konko mutima gwanyu gumwine ari ogwo gumana musibe mu state house numugesete z'abanyayuganda konko abanyayuganda bari kufenza ni chwazana ahamwa omusenchari ngedi kushanga ngutwine section y'abanyayuganda nango abakaramoja bo bayambirwe bafuna abari kubagamba ibintu remba bagamba ha TV ngo bambe bombitweza kunkanya ndakugambira uko mbyaro hari abantu abariyo no bafa hari abantu hata magufa gabajya anugonga habwo butariye tibakafunire bakora ki bakubagamba rero president Museveni na government yabo bakaje nibenda babanze barebe ngo umuntu yafa ubu bamanyonga kizibu kiri serious but people are not okay abantu tubarije bantu mwimwe no muri abantu ija konkito tubugana abantu bingi tubarije rena kibariya hategerize ngo arebe president Museveni cyaragambe uriya mujyatinyo nanye tinyire kinda yakore atumwehana oyo no tugambira tamashita ganyu ndahaje kugashohoza konko tubatumwe no bunda agashohoze ngasa kubagariya gebe hata uno watugambira okay by the way innocent for your information tubagambira ko abashija aba bakatwiba batikana mushokoro research yakozwe by the wakataregensi yo nango hati Uganda niyo kucira ire aranaisha kubishobora ngo niyo nensi ya kabiri omukutwara ku rudo oil konke yitu atugamba ngamashita gitu tugakatimbirwe tuga kwiyayaga gamba kagagamba myaka 2 myaka yabena yaba musanzu 10 hati ninjaneza kuba 20 agitu tugakora ki agitu tugargayo kunganya ndakubagambira it is now on record Uganda ngunensi ya kabiri hatomo omashita marunji ga ku rudo oil kunga gitu tugakatimbirwe tukumanyeje ku rudo oil ahekora ki ayo kurugomwe kajumebe nabasa kuba nabimanyaje ninga ari nibasa kubitushobora Uganda nensi ya kabiri omukereza gold murunji uriyo rero
ngo ine gold enungeze zibakoramu President Museveni ebyo byokuzakatare gensi yona ebitukuramba kuwanira to sente zo tozihotoromba Uganda bakareba akasente kabo kakabayamba bwana Innocent turi kwiza gumaha niturra turi kwiza gumaha nitugamba kunka bwashesha bwira hatine kiri gukorwa nituyisha kugira ikintu gatukore kiri kukira ha kandi ari kindi kwenda kugira ngo ari kakuhereze cyo kurebera abarukagira President Museveni na nabari mu opposition we all suffer the same consequences. Innocent wadori wa NRM na ari kunko mwana wawe kwarazo mu irwariro yashanga umbazi gutarumu tinkarebere yo muntu oba kujya mu leta kadi ya NRM twerezo mbazi tinkarebere je shahar kuzagura kahunga ke 13 na rushangi bakamujya mu kadi yawe ya NRM erinka so chimanyisa ngwi wari yona ndeba nyoda glass tindi amkarura ka hwire President 7 nkamwaturira kandi tinda muhagire nanguna karuri yakiba konki wari asisiro bwiro twagambiro kanga kurra ukargaho kagendo kamutera karuru nanguni nchimangu no bwinje hati nkitwa bisinjira kabiba akabutikinga bisinjira bomusango kagubiya iko kanyenda kugana ngwiwo bori chegego bori footpot bori intunga mu bori kazo iwa yahagire President 7 izoba nyoni iwe twera tuyo tubona abone kiri kwingana amajitani tukabona araho twaturi mu kahumuro nawe narara ngo akana anyafurudanga mwati takijinyo ngo akana anyafurudanga mwati takikora ki takijinyo tumanyisa ngo iwo wa NRM na hanyori mu opposition twena tuyo tukora ki nitubona abona so nani ngweta ari kakugira nti yisa tukwatanise kizibwe twena tukiyo tumanyisa ngo aro inesheme kubana onjo ininjire yesterday tushemire kutegereza ngakunyigisiriza and ari kumurarebe kintu ekimwakirgamu omushisho kunkabagera ngwito kitwine gukora nekintu kimwe no President Museveni hari izoba na mwe byakuza kutusigira ihanga rihurire ito nito twine kumunyigisiriza tukamusindikiriza ebyo byariyo nagamba nabigambira abantu ababyana because kuno jangu ni hange ine cyane gange cyane ngo sara yanjye inashabirize yasiriranka abantu bambaza kumuhereka munane byo kubireba tuba kubireba okay baza bambaza kumuhereka cyane geje konga mwamu kigweze ji nawe naje gumana atufutubara ha so nitutekwa kuhindura handeka wa NRM na nari mu opposition wa NRM atakufuna services by the way niyo kuchira yo kuba no mu opposition yaba asemwe Douglas ibinjira program umushana gw'ibyo byinshi amoni kuruga masharuka umurushema yabare kwekumira acoma kandi noho ndijo amwecha etekerya akiki kuruga 40 poto tukunda muno kandi webare muno okureba okurura TV to ya GNTV ine message ndijo chirango kajubena garkamu dagara sebiana gamba ibya Karamoja ya chirangu in Karamoja there were locusts locust invasion cattle raids and now drought that are causing hunger and death. This is beyond human control. Councillor Honorable Minister Kajubi Moses Kalanzi okurgo muri Katete Nyamitaga yacyango mu Karamoja hakabayo akaterwa yenjije akantwe na Chimangu tukuze mu lockdown just kabatera Karamoja atwareba senta zuka billions ibiri zirikuza mu Karamoja kurani sesije yayiza kirango habayo obushuma bw'amatungo obwa hati obulikari kana bwanyuma baterwe cyanda ecurukiremu enjara na no kufa kw'abantu nyamwica mbwenu ekidagara siciyanaga mu Karamoja government yagirango omuntu wa burijo na government ekubasa kucebera ngashi kugenda ubwo ni Kajubi Moses kabandana omuri kaberebere yebare kwekumira aha GNTV kandi twe tukunda hano ya aha GNTV chairman Aaron Turahi aho mundinzi yebare
tukunda nitwe kandi yabarakunda na program menta wanje obushana gw'ibyo butegetsi menta wanje kantu wari mu position yansigaye cyane chamano ino mushango dagarasi ukamutwara mu position ukamwereka umushana kweza wagaruka umwiruma so ubwo mushango chairman yaronturahi tingora guteka akonka on a special note nagamba chairman ijuka aba obis na OGs intunga mu high school babineho oruterana ayishomero aramkaga mutabaru cheyo nebumwatesize ninjamu zabiteko mu nkora biwe chairman wabo Gerard Mucurezi horarebo karakore mwebare gariko mu studios umwami Robert mwebare abasindika message mwebare bunonga aninza kutandukana efumu abanyakurizi bakushira kuchwa ira muntu yabira chefumu jino sitama wego yebuzuko nkabwa cyo gumuntu yafumu eje dagara stia fa efumu bizo mukama wamara nafa kwisema so president Museveni nti yakora nicyo yayikora aho mukama wamara no hakandamara bigaye hati mukama wamara nafa kwasiriho so gakuza kugezaho kushobora agwasha burika ngaza z'umuzana kwata kungana dizaje amabenda n'itasi eshi cyaba abo kumanyefu umuntu muza kucevunura okay nene kindi efiretyo ebagwetyo hati Uganda kumwagisire mureka babene ko bajibaga so bariyo bajibaga no hurura ngo speaker navuge motoka ya billion emwe na million 8 1.8 billion ubwo no muntu omwe derekana moja bafenja ohura president office state house ne kurisa 2 billion per day hatejo nefire cyo ko bari kugira bata niko bari kujibaga and then nyako yinjira kubi atubakando gurumbu orwa 2011 twazo musiri twahinga mwayihinjira kubi mwahiza mwarurumbu 2016 mwagarikayo mwayihinjira kubi natu mwarurumbu 2022 tweze kurwo musiri natu muri mu rurumbu shoko yakoreye inzira no kwa yabinebwa kunganya ko hinjira kubakora ki atubakando gurumbu inzara akaramoja ngozireho research nayibuza ahabwati karamoja binenze n'abarizi ako umuntu inenze tingureba abwaci nafenja kubarebero mutakari haboko no basa kubagento jirye ningo guzento funecho kuri kunga kinatire kuchondoza kundire kora research yanje ku muntu nkambasa dabanyijirwa ntayibuza abanyijirwa bo kufera karamoja no kubita nishi nasanga karamoja abasigaza bingi bakabakoma abuja mbine mundu noreba bakateko cyo kwihaba akaramoja ukubiya we mundu so abinja babemba baba bine mundu n'abasigazi use bakurondera abazire babo bakurondera abazire babo bakuri sente z'abazire babo kuba biremba almost ngudo zone zo kuzakara moje nyingi zibazo road blocks z'abasirikari bashamba reba bataki event munde ringahi so almost waza kuchondoza izo report iba mbatereza bakoreka kugira over 1000 abantu bakika 10 bari bombi aba habukugira ngo bakushandire ne mundu karamoje haza abantu abo 10 bina bazire babo hata bazire babo tubaci basana kuri sentezo amani tubagina habwe myaka abasigaza babiremba lisente babakoma na nababire abantu bakwiremba lisente biha yakanyama bakarendera abazire ninga bafuna maka sente barendera abazire babo so hata abazire babo no bakufa na mwene rusati erone yoreka mu abafire arinje n'abakiguru n'abazire so njumanisa okwihaba karamoje mundi no kuba tukozoro munjeru etabonire ekarendera abayitwenja yes ekindi amataka gitu president yagamba ito buri zoba wano reba mahurure no reba mu kwiba kwa mataka so waza TV oyizire kwa addressing yangu tagambira issues nkezo umuntu omono furote cyaro cy'abantu 200 iwo niwo bisimwa bibaga mataka muza kugenda nabo habo kuba umuntu twena ntwijamu kandi turumubwire buki
echurunje di television ne dini ne somese byone ngo sayo nasigara yeteka tekire oriyo no dirota nturaba muburabamu aroshe ndo anja kandira akajya yo kumfa baba teshongwire teshongoro ngwege gensi no mushenyi atinkuzayo ebigensi byona niki no mushenyi imemuzeho muturire mugura amataka mugereza siko ya mayiro mwombeke bizimbe rukuma street abakaramoja babazikirenzara mwombeke za kedi abana bitu barimo kushoma ebigensi byona niki no mushenyi ekindi njo kuzakweruka nacho arihensi mbageta Gambia Gambia ekabe ine president bamwita Yahya Jammeh Yahya Jammeh akategeka Zambia emyaka yagitegeki kiyasyo bwira abantu baje ngo Yahya Jammeh twashigera twatwenda nango bamwiho nakaruru abantu bakatera karuru overwhelming akaruru kagira kata kamusinga tinkuruga ngekubire mu kiba because abashije abatubire mbabasinga bagira ngo hatukugira tukuruga abo kuba abamwe baseje usabararigiriyo bakatugamba ngwito mwakaruruke kubibiro na mkaga ngo Dr. Besi Joko kasingire ko ngato akakwata chirion record na YouTube wazo no changa so Yahya Jammeh kuba heze bambuza nkunga Yahya Jammeh ikizubu cyago neki kurango wasigiye hanga yitu bya Zambia reteri yaje tinyende sente abanyazambia bakwatezende bagira bata bazo munda ndo motoka trailer bamutira muno yenda namatakashi ati namataka kanye na mumpe byapa byanyenjene na bimwe byapa mbiyu unkanshi no yenda na Misiri naki ati na rebi nimbiye nabyo so abanya Uganda ngere y'umutubona bo nisemu abakutwebembere mutugambire binte mu kwenda abanya Uganda tururede kubirundana no kwakubya ngo mu mutwaro tukabahereza bari bakine cyo tukabahereza mukareka ihanga ry'ituruhuri aho kubanukizaha mwasanga ihanga ry'ituruhuri bayo Uganda nese emazere y'imyaka mingi munono so mukagisangaho ngenda mudisigeho simba kugenda mukagenda nayo one Uganda one people Uganda mukagisangaho kandi mwine kugisigaho yene bigambo ya mtahi wacha ukiyagira ngo biciriza bakahira mana uyaja kudagara size bani and a half Julius itara kurugarwa yakashari so ndikuza ari mutabazi wabahurira aba panelist ibintu byinshi banabikwegekera Uganda ine azare amasaka bya rebo mukama utagiyatereza nawe areke kuguma hana iza kurakite kuba nibo bakutembete kintu no mukasheshe nisanga nati mukisati ya yero nambwe n'mecha nazwire yero nambwe hina himu bugine nanda kwenda kwaga hindi kibayo basinda ikibazo ko giye nawe ari kibayo basinda ari mutabastangira we bari kugaso program amazina ni Mutabazi reka mbanze sasa n'abantu bakaramuja abo kuba wasanga numbasa bwenu ebugwereza byona abantu byaka karamuja wasanga inzije ukasanga ubw'amatungo mbwenu tibarije abo bano reba ngo embera yabo cyonganye ndabaza kugama isabanya Uganda ngo ekintu kiri karamuja echenzara cha government chachi kureka enzara buramuna nete tusire tureba nebiceke bindi government ne bakabajirira bahawe yambi so mbwena bakaramuja kole barabahinga ibingwa byabo bakategwezije bangira batego mushana na n'umushana nango nahatirite kuntugwire nco kwebera ngo akahunga katembere ahuje ngo bitwahindire byo nakanga kwarashi nganga kwera so turebe abekire karamoja nti basani tukutihusa hayona yes mbwene chikuru no kureba ngo abanya Uganda tutajya karamoje bitwira no byaza no ni abanya Uganda tuteko hamani omuhinga tuteko hamani omukwebicera deni tumanye ngo embere ni kuriya ne basa kujya cyoka nyenda kwaza kumuriza abanya Uganda ngo karamoja embere bireyo cyoka government base kuyamba karamoja kubahereze mere bwabasa kurya umwaka gone kuja wabende betebe kanisa bakwi obunezura pera izo badalika bahinge
nyinshi akare baza kusarura mbaza kuba binemereye bakurya kumara umwaka gwona nimpamya ngo ejo government basize kuchikora kandi yone yamba bakaramuja nangwa n'abanyarwanda binja gwahina abakuterwa nkorubare abakuterwa umuyaga government izirebe bikanjira so na n'abakaramuja n'abanyarwanda kandi turebere government na parliament nibasara muri bagira ngo reka tuyamba bakaramuja nabo n'abanyarwanda kandi nimpamya ngo babayambire turebere mbacire ibyo kurya mbwe ningira ngo embere ejo eterire. Yes. Then naza cha president umunyamwanya Douglas yajya ngo ibintu president buti yagamba twine mu amasiko ninga amasiko tugine amasiko tugine aho kuba noreba ngo at least government age niye basize kuzumbura amazuta kandi ubwo gazungwine bagamba gatagayo gariyo ngaza kutandika kuyamba abanyarwanda ni abanyarwanda nyina ko bahamiza kugira ngo embere yo ne tubaho abo kugira ngo nebyesi yona cyonga saa yona ntiza kubantu terera ibintu by'amazuta nibiza kuterera abo kwatwina gito aha gariyo ngaza kutandika bariyumba gatereza isaha yona bariyumba bagacencura je tubasha kutandika kuzara imi tutarike kunyama zutagarayisi tubona abo no gwira buce cyonka tuza kuba ubwiro butaburugamu so ni basaga umugume mu manyo government yayo ne bakunda kandi niyo ne barwanera kugira ngo amazuta namwe natubongeremo amani okureba ngo amazuta bagakora speed bayembeke midumo bakora buri kimwe kugira ngo amazuta bagacencura bagasengeja cyane kwa ngo abanyarwanda babasa koza amazuta gawo so isa yo n'amazuta ni bwiza umuhero y'amazuta neza kugera kureka no kugira ngo president yanga kuchigamba kugira ngo basa kuchigamba kandi abantu mu byo bisa amazuta ko tuganira gatagareba ahubwo amazuta gariyo gatemba cyo kandi nakubahumuriza ngo saa yona amazuta gariyo bwiza cyonke cyo kindi cy'amazuta cyo ni cyisi yona tutusikwasa president Museveni tukusikwasa ihanga ryonka kureka ensobi na kugira ngo turebe amahanga kandi nka agatweduri amazuta gariyo gasumira hansi kusinga agitu gugaye ecyo cyo tukwendera ngo bambe baba parliament cyo nanagambire buri nti buri umuntu akwikamye kwa parliament we arebuke ngo yagezaho yagamba nawe yako mu parliament ondizo kara kirete na washi supporting kugira ngo uranga atuyambe nihanga ryitu kujabona n'abembezi bitu nizo turebe ngire cyo bakutukora cyonga kabarazo ko kwizenda zabo nchibati mayisa ngo abanyarwanda nza kumantubona twategereze kara amazuta kandi embera neza kuba yabire ndizo usange abantu ibintu bina babitwira aho kubati tugamba ababoda boda cyonga hina bavuga za taxi aba base nyinshi zipakinjire nyiravuga ngo tubaza program hati waza aharugudo rwa Masaka nangwa mu Kampala henyine jamwe gwiremo abantu batambuze bijere abantu abo amazuta cyonke cy'abanyarwanda mu twakukireba kugira ngo banyoga kadi abamwe bagenda byoma banyoga kadi cyonga rwabano nyoga kadi konkano manyembere yiwarugiremo mbwendo rebuka mu rwani rw'umunyarwanda umanye ngo n'umunyarwanda wawo wahansi uwo kwebembere yakuterira karuru umutwe wa program nyenda kugambira ngo kuturiya buri muntu nasabana abasagura amazuta cyonka ecyatureta hise twabasa kufuna amani go kutambura twakika cyonka hinati ndiza boda boda kutema ngo akikwa umuntu cyongambira ngo wano ugamba gambera aha muntu wawo kwebembe iwiwe MP iwe kansara omwebembezi wene rebuka ngo wano ugamba wakore byo muntu wawe ahanse bikumushasha mbweni saba ngo bamba bitwa parliament na munonga aho kubitorere guru abakansara ntuza kugambira aha cyunka nibazo kutayikorwa cyunka abakansara shirebwe gutwareba ba parliament aho bazi bakicira kandi abo batwitaga ndetubitaga mwitibwe ngo barwana songejo umunyarwanda yabasa kuranga amazuta gamucendereza babonye cyo kusasa munonga abo kwa amazuta gaba gaterire ntibantu bayisa mu economy ninga abanyarwanda ebimwe basa kutamburiza mu mazuto na nebyo urikaho kujya mu mpendere aba nasigara ndani mutabazi abanyarwanda tugumisirize kandi kirebwe ngo twagambira ababebezi bitu kugira ngo baturwaneho
kirebuke gwembere gyaterere twatarabira mbebembezi bitu tukabigira ngo tuberekera president Museveni babebembeze bakumutwarira nibyo kutugambira mbona kirebuke ngo nabo zabagambira ngo bamugambire embera abanyayuganda tinunji ahansi aground nebyo rukundo rw'umuntu yabare ari mutabazi director Voice of Kansara Amoni around the twakureba yabare message twakireba ni 20 kunda nka GNTV Voice of Kansara Amoni nashangwaho around muri Kakoba kandi n'abandi abasindika message twabasa kwa ni shoma zona acho kandi mva kutsasira bakiri nukuke shonga bwaci tutashuma messages zona konka tubakunda nka GNTV na no kunda program umushana ngubyo butegeke eri kuza kwindura embera ibyo mwihanga ya hati na nyenchakare ebiteka teka ibyo kayo tibikoma kuyahira ibkweyongera bakasa kubiteka omukora tuguza kwendera Douglas kiriza ndasenze ndakusima abe nabandi nabo program nanimwe abanyayuganda bari kutureba namunonga imwe bari mu bukwatwa konka muri kurwana munonga ngo murebe mwaburugamu abo kuba ubwo yatwasire we nayitagisha yo nakutureba tubyana so kwa kureba y'abantu abasimukire ni mpamvu tukimuraza na watabyani takubibasa kubaje so ntibagumana tuyirwana ngabagambira izubu nasemba buri munyayuganda ayongere kushaba abo kuba amino buyiza awekinsobote akarisa abantu akakanje bandura ngo yakana kugira obuyaho tokakisanja cyakabera ka akemerero mu district yitu ya Bushenyi yabagera tubote kabangiro mwekizayiro atkonka nimbarahira to bunija yakomba nahitaka atindikaruka mwekizayiro itaka ya Bushenyi witwa yaja tindikaruka mwekizayiro konke cyamutwire tarakire abanyagana bashaba kubasha bero ubwo nawe yafuna ki umuhanda hijamini amini yabakorebi yabakozere kurugashanzo na gumwe kwikashanzo na mwenda yaita abantu ebi yakoze rebirunje na muntu bimanya bambe na wabigeragera bisa nabi bimyaka 36 ntumanya nguwe bana wakanda iturumbu tamanya kunkara bo kutituro mu magezi ababa baturire batikana mushokoro nangwa mini ntija kusya no bwire tumusasire bebi amushobero ngabe bimwe bakozere baruko bimanya uri akayabata shomere ku ngogu ogwa ababashomera bine za PhD abiniza abanyayuganda hatu batanga no kufenzara uri yabe natsatsi w'abanyayuganda be so ababo tugwa kwiza kubateka aha record finally innocent nyenda kwita abanyayuganda kubagambira ikintu kimwe entuha eturo mwishamba mukane kinyonyi cyamani omwihange kituro mukishara bambe niyo kizara embehe kita abo kujya mu cyakamanyaga uburungi bwacu na vari yace yicine gahi umwihanga mweniwe no munyayuganda wari yagwezegire bambe toka manyaga vari yawe niyo nonda kubankentu hejo nimbasha bangu tusimuke tutandike kumanya vari yitu na neki tushemire kubane tuongera ahihanga liri buri muntu ayinesheye rukwingana innocent atagaruka kugira umuntu yakutinza buri munyayuganda ayinesheye rukwingana umwihangeri kandi nani ngambo opinion zanje ni nyenda umkurikirize nani nyine kinkubasa kushara hihangeri nakujya mu president Museveni tubonye abonise myaka 36 tuhiguze wota kubasa ntija kusindikiriza tindi kwendo ahara ndebe kubi tindi kwenda kajuba ndebe kubi nyowe no kwenda kubireba abo kuba ninde ndari jo muri ki umwihanga ryane nimbeshengereza muturike kuba nkentuha tuyirgeyo tuyerwaneho turgeyo tuyerwanere ihanga ryitu turyegareze reba Robert barigiriye jimishojo mito ba areno impama yangu bo bari mu muhande shayana nibija kutwegitaho nabe kintu bakiri mukonka tibasubiro mwe naruko kuburyo mu kintu utakumukora akirigemo kunga no murumo gwitu ndija kubasona sona nibija kutwegitaho bija kureba amazima twaheza kunuri hange nyoni njera ngo mukama corona yamba president Museveni tukamutwara je bambe tukamusanisa rwacu turachukurira kuko ati kwenda tumwirusya afire nyenda tumutwara rwacu ture arebo kwebembera jo kurukusha arebi hange biturabikoro myaka mice ngebi uhura kozere Kenya ngebi Magufuli yakozere myaka na Tanzania ubwo myaka 36 akiryaha narra nayo kwasamini amina yafiro kwa Rwanda na ruzije atamini nuwande miso kuri saba karamoja atamini nuware siremendo ya masita gaye yonje
akaka huje nitekwa kargamu ari egari zihanga yitwa Innocent nimo obabanyamakuru obimwe bahinji obabahi baboda boda obimwe ba mama bita bokutuba bariho kumushitabuka jango ayite turi kutukwata. This is the time kurebwa ihanga yitwa nturigegari asimwe Douglas binjira ndira kali umuntu waburijo rwani rihanga ari abantu baraho bajya kwishika n'injuma ko nagambe cyo kajuti yashemera. Okay, ile tamwe mu cyakoze sa people first and you future. Of course itite ntije kuba tuyebembeza abantu bitu President Museveni anagera abantu no akabahegera na tamu yajyango nabenyemo bakabita benyuma abantu tiro mu ntebe ati umuntu bo benyuma ekikwereka nacyo nishaba President Museveni warikumo rwenda cyenda ni nane itanu uje ambe President Museveni we kumibirana ndebe umugambire cyane ikora obetachoto kamanye nitine so nyenda umugambire habo kuba uri yabere najyango this is a fundamental change kinana na mukaga yiza yambe ku President Museveni arho we kumibirana ndebe was securing your future amugambire cyane ikora ibyo eshakandi akaba rumusha kuwembe tamini bakamweta kijambia ahakuja ngumbwire bwe bakambatema abantu nebijambia so tinkumanya umbwiro nako bari kijambia modern age modern Uganda ya hati abantu abukema abantu nebijambia yongiro mu Kampala Masaka tinkumanya hato ku president nawe tumwegere yizi nani bakakwata ba MPs bawe baciye mu chombe abukutema bijambia kandi baciye mu chombe kabarudiro mu jimbo leta evidence president Museveni akagira ngo wabora chairman wa district hakagera ningo DPC wa district hakagera umuntu yafu mu district utakumanya ahabwati yafu utashimire ko ari chairman wa district so umunya Uganda iwe hurikirize no roro yaguye ngo umunya Uganda reka kureba niyo kareba Dagarasi nabandi tandikiraho yemeriye shomeso ko umunya Uganda kuri yarabaza umugambire ngo kabire no bori umumbere ndijo kunka uri mu mbereji ahabo kugira ngo ubumuntu akunigise mukama abambere oburaraje ifitwe ngamba yitu kugira ngo one Uganda one people kugira ngo ihangare berumwe na n'umuntu twe natishane ariko gushanga ngo aho bari aba 1% rije then 99%. Okay, bari munongo yabare one Uganda one people securing your future hamwe na people first and you future. Asigandi Innocent arite bari kwigitaho kugaitwa tandikira okusia agamajigo. Muna ekology mukama baride.